Dobar dan, dragi ljudi, moje ime je Elvira, ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Philaxu. I danas ćemo razgovarati o jednoj vrlo zanimljivoj temi, a ta tema je došla kao inspiracija iz inboxa, odnosno pitala me jedna osoba je li moguće da se uspjela nekako spojiti ili družiti sa vrlo toksičnom osobom. Dakle, pitanje ovog videa, družite li se ili jeste li se nekako povezali s toksičnim osobama i morate li vi trpjeti takve ljude. Kao prvo, neki kažu zašto bi uopće funkcionirao, zašto bi uopće se družio, zašto bi uopće bio negdje u blizini takvih osoba. Pa prije svega to nije tako jednostavno. Prvo, ta toksična osoba, ako možemo reći toksična, mislim to je onako jedna teška riječ, neki će reći pod navodnike teški ljudi, neki će reći da su to komplicirani, zahtjevni sugovornici, kako god bilo, kakvu god vi formulu toga odabrali, kakvu god formulaciju, u principu vrlo jasno je o čemu je riječ. Dakle, ponekad se može dogoditi da je ta osoba netko ko vam glumi prijatelja ili se pravi prijatelj. Kad kažem pravi se prijatelj, to samo znači da osoba u nekoj situaciji ili nešto od vas želi, ili mu koristi vaše društvo, ili jednostavno treba rame za plakanje, ili jednostavno treba nekoga s kim će podijeliti neke svoje priče, dogodovštine ili slično, ili recimo treba osobu pred kojom će se hvaliti o svojim nekim poslovnim pothvatima ili dogodovštinama. Dakle, što god bilo, to je netko s kim vi ne dijelite jednake interese, to nije netko s kim se nadopunjujete, to nije netko s kim uživate, nego to je netko kada se s tom osobom nađete, vam crpi energiju pričajući samo o sebi. To je kao onoj nekakvoj smiješnoj bilo reklami ili ti oglasu, a to ono, ajmo sad malo o meni, jel? Pa ili ćemo o mom autu. Dakle, to je osoba koja kad se nađete, ako sjedi, onda i priča o sebi ili na neki način vama zajedljivo sugerira kakvi biste vi trebali biti. Pa onda će vam reći, ja ne znam kako to tvoje dijete, 3 točkice. Kako ti možeš tako, tako i tako. Ne znam, može vam osoba sugerirati kako da živite svoj privatni život. Može vam sugerirati kako da riješite svog muža, ženu, sestru, nemam pojma koga, rodbinu, obitelj, dakle u smislu roditelje. Dakle, to je osoba koja sve zna. Istovremeno, kad pogledate njen ili njegov život, ta osoba ni po jednom kriteriju ne zadovoljava elemente prosječno normalnog života. Kad kažem prosječno normalnog, onda naravno to su upitne kategorije, ali ajmo reći nikakvog uobičajenog života. Dakle, nema elemente po kojima biste vi poželjeli živjeti takav život. I inače, dakle, to su ljudi koji vole ili savjetovati bez da ih tražite savjet, ili su ljudi koji će jednostavno zajedljivo komentirati možda vašu odjeću, vaše modne dodatke, možda vaš stil života, bilo što vi imate, ali istovremeno će to djelovati kao da malo postoji neko zrnce zavisti iza svega toga. Dakle, komentirat će nešto u čemu vi ste možda i značajno ispred te osobe, ako uopće vrijedi to uspoređivati, ali u principu moći ćete zaključiti da ti savjeti, ti komentari ništa ne vrijede, ali osoba ima potrebu to komentirati. Možda će vas htjeti nekako ružno komentirati u društvu. Dakle, možda ste u društvu vama bitnih ljudi, a onda ta osoba baš namjerno govori stvari koje su vama neugodne ili možda čak odaje neke tajne koje vi uopće ne biste htjeli pred tom trećom osobom reći, ali osoba jednostavno to iznosi, ne bi li vama stvorila neku neugodnu situaciju. Uglavnom, oni su majstori stvaranja neugodnih, nelagodnih situacija. Pitanje je treba li vama to u životu. Dakle, naravno, ako imate takvog prijatelja ili prijateljicu, pitajte se prije svega je li to osoba s kojom ja vidim nekakav zajednički interes. Kad kažem interes, ne mislim nešto materijalno, nego imate li vi kakve sličnosti s tom osobom, i ono što je možda najbolji kriterij za provjeru, kada odlazite od te osobe nakon kave, druženja, bilo čega,
jeste li vi sretni, ispunjeni, jeste li se vi nekako napunili nekom energijom, naravno ne od te osobe, nego općenito u vašoj sinergiji, ili ste vi otišli iscrpljeni, potrošeni, možda malo i nervozni, možda malo onako zbunjeni, ili možda onako lagano trepereći. Recimo, to se meni znalo dogoditi s nekim osobama s kojima vidiš da je pomalo neiskrena komunikacija, da na kraju kad odem te kave onako osjećam nekakav kao lagano treperenje, nekakvu laganu nelagodu, kao da idete negdje gdje vam se ne ide, a zapravo ste otišli od te osobe i treba vam tijelu neko vrijeme da se privikne na svoje uobičajeno stanje jer ste tamo razmijenili neku energiju koja vama ne odgovara. Naravno, to mogu biti i neki vaši članovi obitelji, ne moraju biti prijatelji, prijatelje možete birati, ali on ćete reći, to je moja baka, ona ne razgovara ni s kim, možda će mi ostaviti stan, možda bi trebala ipak voditi brigu o njoj, poslije će me peći savjest, možda je to nekakva teta koja ima 100 problema, sina u Njemačkoj, nikad nikog ne vidi, sama sjedi. Dakle, mi smislimo milijardu razloga zbog čega bismo trebali provoditi vrijeme s nekima koji nam ne odgovaraju. Nekad su to i neki dosta bitni razlozi, kao hoćete biti dobra osoba, hoćete biti pristojni, hoćete biti uljudni jer su vas tako odgojili. Pa gledajte, vi niste dužni biti ničiji otirač za noge. Dakle, kakva god ta osoba bila, tko god ta osoba bila, možda ćete tu osobu i voljeti, možda će vam biti najbitnija na svijetu u nekom trenutku, ali vi niste dužni, bez obzira na tu situaciju, biti netko s kim će se netko tako poigravati i s kim će netko na takav način baratati. Dakle, ne treba vam ismijavanje, ne treba vam podcjenjivanje, ne treba vam stavljanje u drugi plan, ne treba vam niti jedna od tih stvari u kojoj ćete vi se osjećati loše jer ste u društvu takve osobe. Dakle, promislite i provjerite rade li vama to ljudi. Dakle, jesu li oni došli u situaciju da oni vama nešto ili ružno pametuju i savjetuju, ili su jednostavno se tu našli da u bilo kojoj situaciji vam stvore neku neugodu ili nelagodu. Naravno, osim tih koji nešto stalno, kao što kažu, popuju, postoji ljudi koji nešto stalno kukaju i komentiraju. Dakle, to su ljudi koji cijeli teret svijeta je kod njih i čak i ako nije, oni jednostavno stalno pronalaze neke razloge, neke ideje da vam ispričaju još jednu svoju čudnu, tužnu priču i stalno imaju neki problem. Dakle, to ćete provjeriti tako što ti ljudi, a unatrag gledano i kad možda su se družili s vama ili kad se nisu družili s vama, oni stalno imaju neku tematiku. Dakle, uvijek je neko njih napao, uvijek neko njih provocira, uvijek netko njih kopira, uvijek netko njih, dovodi u nekakve čudne pozicije, ne valjaju partneri, ne valjaju roditelji, ne valjaju prijatelji, ne valjaju susjedi, ne valja nitko oko njih, jedino oni valjaju. E pa sad, ako samo ta osoba valja, onda nešto ili nije u redu sa svijetom, ili nije u redu s tom osobom. Dakle, ljudi moji, ne može biti da su svi okolo čudni, a samo ta osoba uvijek u pravu. Dakle, kad se nađete u takvoj situaciji da netko stalno sugerira da je cijeli svijet protiv te osobe, onda je to ozbiljan znak neobičnog ponašanja. Ovdje ne želim ulaziti u nekakve druge opise toga, ali samo hoću reći da je to nešto na što trebate obratiti pažnju i vidjeti želite li vi biti dio tog razgovora i dio te interakcije. Dakle, dobro promislite ako su takvi ljudi u pitanju da možda malo se ipak distancirate, odnosno odmaknete, odnosno tražite način da jednostavno izbjegavate česte razgovore s takvim ljudima. Onda naravno toksični ljudi su i oni koji jako puno tračaju i komentiraju. Naravno, kad govorimo o traču, to mogu biti oni koji vas generalno ne vole, pa će u svakoj situaciji koga god sretnu naći nekakav način da dođete vi kao glavna tema razgovora. Ja tako imam nekih par koji gdje god krenu nekako vrati se razgovor na mene, bude mi to smiješno jer ovi s kojima to tračaju svaki put meni to prenesu. I onda je najsmiješnije u svemu tome kod tih tračarskih ljudi što oni jedva čekaju da te informacije
razmijene. Što je smisao trača ako oni to ne mogu proširiti? I oni valjda međusobno koji tračaju, oni valjda i znaju da to međusobno ide dalje, nisam sad uopće sigurna, jer ne znam, stalno se nalaze u istim kombinacijama, a valjda im to odgovara, valjda na neki način tako svoje vrijeme ispunjavaju jer ne znaju što će sa životom, ali uglavnom, ako su to ti ljudi koji stalno nešto tračaju, a istovremeno vama na društvenim mrežama ili možda uživo stalno govore kako ste krasni, kako ste predivni, kako ste pametni, kako ste najuspješniji, kako ste sve na svijetu, dakle vi doslovce pred tom osobom ste ono savršeno biće koje hoda na dvije noge skoro kao Bog. Ali kad svim okrene leđa, ta osoba ima neke druge komentare. U smislu, baš si krasna, baš si lijepa, baš si predivna, a onda s druge strane kaže, joj kako je ružno. Jel, dakle, to su ti ljudi koji su dvolični. Kako ćete njih primijetiti? Pa tako što se uvijek sve sazna. Dakle, ne može biti da ono ne saznate kakav je netko. Iako pazite, to su ljudi koji ako tračaju druge ljude pred vama, tračat će i vas pred nekim drugim, dakle to je jednostavno osobina, to je takva osoba, to je jednostavno takav mentalitet i jednostavno, mislim, ako vam se da s takvim ljudima imati posla da čujete najnovije vijesti iz kvarta ili najnovije vijesti iz kokošinjca, onda uvijek možete, malo ako vam je dosadno u životu, možete, ja nikako to ne preporučujem, ali nekad onako za zabavu i za nasmijat se uopće nije loše, tako da kako želite, šalim se. Što je dalje? Dakle, to mogu biti ljudi koji su ljubomorni ili zavidni. I onda sve što je vaše ne valja, oni imaju bolje, ali istovremeno stalno vas promatraju uspoređujući se i razmišljajući kako bi se oni osjećali da su u vašoj situaciji. Sad kako to znate? Pa zato što stalno nešto komentiraju vaše. Dakle, uvijek vaše nešto ne valja. Dakle, vi što god ste napravili, nije nešto. Naprimjer, ne znam, situacija, dakle ja sam, ne znam, prodala jedan svoj monovolumen auto koji je onako bio poprilično skup nakon nekog vremena što sam ga vozila i odlučila sebi kupiti jedan manji auto koji je meni prekrasan, koji je narančasto crni, dakle dvobojan je. Dakle, ja sam se zaljubila, oduševila u taj auto, dakle baš ono bila ljubav na prvi pogled. I što se dogodilo? Dakle, onda vam ta neka osoba koja tako voli biti malo dvolična, onda meni kaže, joj, baš ti je zgodan auto, a istovremeno, vidiš kakav je mali auto kupila. Dakle, istovremeno ta osoba uopće nema auto, ali dobro, to uopće nije bitno. Ali je bitno da komentira nešto tuđe. Zašto? Muči auto. Dakle, da je ne muči auto, ne bi ni razmišljala o autu. Ja recimo nikad ne razmišljam o autima, zato što sam si uvijek kupila auto koji sam željela i onda pogledam na cesti ako neko ima lijep i onda kažem super, baš je lijep auto, ali inače to imanje, ne imanje auto apsolutno me ne zanima. Zašto? Zato što si mogu kupiti auto kad mi treba auto, jel? Dakle, jednostavno to je tako. Ako imate takvu osobu blizu, isto razmislite treba li vam to u životu i naravno to je vaša odgovornost. Dakle, nemojte se žaliti na takve ljude ako ih zadržavate oko sebe. Trebate naći načina da s vremenom, nekad ne možete odjedanput, nego ono malo po malo ih pokušajte udaljiti, odmaknuti tako što im lijepo kažete da vas jedan dan boli glava, da drugi dan ste preumorni, da treći dan, ne znam, imate posla s djecom, da peti dan pomažete pisati zadaću, da šesti dan lakirate parkete, da sedmi dan mijenjate lustere, da osmi dan, nemam pojma, perete zavjese, izmišljam i šalim se, ali svaki dan imate nešto i onda tako vidjet ćete se s njima jednom u nekoliko, pa onda jedan put u nikoliko i tako. Dakle, uglavnom odmaknete se od takvih osoba. Dakle, lažni komplimenti, tračevi, zajedljivost su jedno od najbitnijih karakteristika takvih ljudi. Zašto ljudi to trpe? Pa i rekla sam, ili je razlog da su to neki članovi obitelji, ili su to neki prijatelji, ili kolege, poslovni suradnici, koji se bojite. Dakle, to je jedno od zanimljivih fenomena na našem tržištu, a to je da se stalno netko nekoga plaši ili boji. Dakle, to su ljudi koji često stvore jedan osjećaj da su moćni, dakle da oni nešto mogu. Sad što mogu? Ili su oni jako duhovni pa imaju neke tehnike s kojima će, ne znam, iščarobirati ljude, ili su to ljudi koji će vas, ne znam, negdje prijaviti pa ćete imati nekakvih problema sa zakonom, ili su to ljudi koji će vas otračati, reći će neku laž o vama pa će vam stvoriti probleme kod poslovnih suradnika, ili su to neki ljudi koji će vam, ne znam, u nekom društvu oteti prijatelje pa će, ne znam, ljudi misliti o vama nešto pa ćete vi na kraju ostati bez tih ljudi. Nemam pojma, to su različite mjere zastrašivanja. Što onda ljudi rade? Kako ne bi bili žrtva takve jedne osobe, pazite, to je agresija. Ako vam netko na bilo koji način prijeti ili sugerira da će vam napraviti nešto loše ili neko zlo, onda je to agresivnost u ponašanju ili ako to radi suptilnije, to je pasivna agresija.
I što onda ljudi rade? Onda za mir u kući, odnosno za neko dobro, oni pomalo i povremeno s njima kao su dobri. Pa kao, lajkat ću ti status na društvenim mrežama, stavit ću ti srce koji, iako, Bože drage, samo mi se kloni ispred očiju, ili će reći ono divna si, krasna si, ili će jednostavno izreći neke stvari samo kako ne bi došli na red kod takve osobe. Jako nezgodna pojava, zato što plašiti se nekoga, stavljate, mislim, to je jedna okolnost gdje vi sebe stavljate u zatvor. Dakle, vi stalno onda razmišljate što će vam netko učiniti. I zato naše društvo podržava takve komplicirane i zahtjevne sugovornike, zato što vas je uvijek strah njihovih nedjela. Kako ćete znati da je to neka osoba koja je nešto u stanju napraviti? Pa tako što se oni hvale što su u stanju napraviti nekome drugome. Kako su nekog drugog uplašili ili zastrašili. Kako su nekome drugome sugerirali što su oni sve u stanju napraviti. Prva osnovna stvar koju se trebate pitati, želite li imati posla s osobama koje jednostavno prijete i žele zlo nekome drugome i koji žele nekog drugoga dovesti u poziciju da ih se boji. Dakle, mi ljudi smo svi slobodni i svi bi trebali živjeti svoj život. I ako ću ja biti rob neke osobe, onda stvarno trebamo odseliti ne znam gdje, jel? Da bi se spasilo takve pojave, jer takvo nešto je neprimjereno ponašanje u smislu da štetimo sebi svom životu. Ali naravno, svako sebi radi što hoće i kako hoće, u smislu smišlja se život, pa sad ako ćete vi biti rob nekoga ko vam može nešto napraviti, onda ćete uvijek od susjeda, preko kolege, preko nadređene osobe, preko, ne znam, bivšeg prijatelja, ili ne znam koga, lažnog prijatelja, naći ćete uvijek nekoga ko može napraviti neku štetu. Jer svatko od nas može drugom napraviti štetu. Pa onda gdje to? Gdje smo došli na onu varijantu osvete? Jel? Dakle, nije primjereno ponašanje, ali neki ljudi to koriste kako bi prikazali svoju moć. I to je ta kategorija toksičnih ljudi. Oni žele da je vas strah. Oni žele da se vi malo pribojavate što su oni stavljeni učiniti. Oni žele da negdje stvore dojam da su oni na nekoj poziciji. Makar stvarno nisu ni na kakvoj poziciji, ali oni stvaraju dojam da oni imaju neke alate, neke mogućnosti ili možda poziciju s kojom oni mogu nešto nekome napraviti. Dakle, ta prijetnja, taj osjećaj u kojem oni stvaraju ovisnosti drugih ljudi i potpuno neprimjereno ponašanje, i to je definitivno manipulacija, ali Bože moj, dakle, biramo hoćemo li ostati u društvu takvih ljudi. Ono što je bitno kod takvih situacija naglasiti je bi bilo najbolje da se vi emocionalno ne angažirate, odnosno i kad čujete takve pojave od takvih toksičnih osoba, je da ona kažete čujem, ali mi to ne ostaje. Dakle, to što vi čujete nešto da netko govori, ne morate primati k srcu. Dakle, čujem i apsolutno me boli briga. Dakle, ne morate vi sve što čujete i vidite implementirati u svoj život. Dakle, jednostavno ne morate to prigrliti. Pustite te ljude, nek rade što hoće. Mislim, oni su takvi, oni se promijeniti i ne žele, a najčešće i ne mogu, jer imaju i niz drugih problematika koje to prate, pa onda jednostavno ne mogu izaći iz tog kruga. Dakle, nemojte to uzimati kao nešto što je bitno u vašem životu. Jednostavno se odmaknite. Ono što je isto također bitno kod takvih ljudi je da vi njih odmah na početku prekinete, odnosno zaustavite prije nego što se oni rasplamsaju. Dakle, odmah na početku takvih pojava bi bilo dobro da vi tome stanete na kraj. Jer oni kad uzmu maha, kad oni na neki način osjete da su oni vas uspjeli dovesti u poziciju da vi njih gledate sa strahom ili nekakvim osjećajem neugode, oni dobiju krila, dakle oni se raspamete i pokušavaju i dalje i još više i još nekim gorim i težim situacijama raditi nešto slično. Dakle, pazite da to odmah spriječite na početku. Međutim, ako ste se već našli u društvu takvih i već imate tu problematiku, onda pomalo pokušajte razvodniti tu priču i pokušajte se lijepo, pristojno distancirati od takvih osoba. Naravno da oni neće dobro reagirati, ali isto tako vi trebate provjeriti želite li vi biti žrtva takvog odnosa, želite li biti s takvim ljudima pa onda to i trpjeti,
ili ćete jednostavno onak malčice lupiti šakom o stol, u svom životu preuzeti odgovornost i vidjeti trebate li vi društvo nekakvih drugačijih ljudi. Što još možete napraviti eventualno ako vam oni stalno crpe energiju i stalno vas pokušavaju uvući u to svoje, onda reci gledaj, ta tvoja tematika je jako ozbiljna, ti si tako stručna i pametna osoba, ja mislim da bi ti trebala se družiti s nekim pametnijim ljudima od mene. Dakle, s nekim puno boljim i s nekim puno moćnijim koji tebi to mogu s tobom tako sudjelovati, ja ti to ne mogu, mene ti od toga boli glava. Dakle, jednostavno meni to preteško, meni ti to prekomplicirano. Tako da kažete im jednostavno, budete i vi malo ironični, dakle, budete i vi malo pasivno-agresivni, kažete, znaš šta, meni ti je to preteško za moj mozak, ja ti to ne mogu, ja ti mogu samo ovo, kak se štrikaju džemperi, kak se sadi luk i tako to su ti meni ove teme koje ja razumijem, ovo meni su jako komplicirane teme. I onda malo se odmaknete, oni vide, naravno da vide da ih izezate, ali dajte malo okrenite na šalu i pokušajte reći, a onda ako vam oni kažu kako si bezobrazna, jer oni ne vole kad ste vi bezobrazni, oni vole samo kad su oni bezobrazni, i ne vole nikad primiti natrag to, onda vi kažete pa šalila sam se. To je upravo ono što oni jako često govore kada vi njih upozorite na njihovo ponašanje, vi kažete pa ne, ti stvarno ne znaš se šaliti, ti stvarno ne znaš kad je neko humorističan, pa samo sam se našla, pa kako što se odmah ljutiš, pa nemoj se ljutiti. Dakle, uzmite ono što oni vama govore, samo vratite natrag. Dakle, čuješ pa kao ne kužiš šalu, pa što tolike godine me znaš ili toliko dugo me poznaš, pa zar ne vidiš da se šalim, pa zar ne vidiš, ili dušice, ja tebe volim, ti si meni najslađa, Dakle, upravo nešto što možete vratiti. Oni će skužiti što vi radite, naravno, ali će ih to odmaknuti od vas i to je upravo ono što vi želite. Sad pazite, naravno, ako ste vi osoba koja se bavi osobnim razvojem, znate što to sve znači. To je samo nešto što vam pokazuje kakvi vi ne želite biti, kakvi vi ne želite postati i nešto što vam pokazuje da možda ste nekad u prošlosti bili i vi nekakvi drugačiji s vašom vibracijom pa ste se okružili takvim ljudima, a osim toga oni su vam i nasrtljivi i oni vam traže žrtve koji su empatični, koji su pristojni, koji su korektni. Ne ide manipulator s manipulatorom, ne ide toksična osoba s toksičnom osobom, gdje će onda oni pronaći žrtve? Dakle, oni uvijek idu prema korektnim i pristojnim ljudima kako bi ostvarili svoje ciljeve. Tako da ako ste vi upravo takva mirna, pristojna osoba, računajte da ćete u životu nailaziti na takve ljude. Samo je naš izbor hoćemo li s njima ostati ili ćemo jednostavno odlučiti pronaći društvo koji su ljudi slični nama i ljudi koji su pristojni i koji mogu komunicirati tako da s njima razgovor bude zadovoljstvo i da to bude ugoda i da u principu jedva čekate sljedeći razgovor i da jedva čekate kad ćete se s tom osobom vidjeti, a ne da razmišljate Bože dragi što će sad ta osoba opet smisliti, što će sad opet napraviti i na kraju krajeva ne želite društvo ne želite se družiti s ljudima koji će vam stvarati bilo kakve neugodnosti, jer pazite, život je prekratak za takva druženja. Znači, vrijeme prebrzo prolazi da bismo mi gubili vrijeme na takve pojave. Tako da, evo, čisto razmislite hoćete li preuzeti odgovornost i ukloniti se od ovoga. Ja sam navela samo neke elemente kako se oni ponašaju i što oni točno rade. Ima toga jako, jako puno. Puno me pitate oko ove teme, pa ću ja još vjerojatno o tome govoriti. Ako imate neko podpitanje, neku situaciju, javite mi se na elvira@filax.hr ili jednostavno komentirajte ovdje ispod ovog videa. Stavit ću vam i kontakt svoje podatke kako biste se mogli prijaviti na webinare, odnosno radionice u Filaxu. Tu je naravno taj isti mail i za moje individualne konzultacije koje su online, tako da nadam se da ćemo pronaći zajednički termin kada se možemo vidjeti. I naravno podijelite ovaj video ako smatrate da neko može biti koristan. Pretplatite se na kanal, naravno besplatno je, i vidimo se na nekoj drugoj temi, a do tada mi uživajte u životu i klonite se toksičnih osoba.